kurunja murebe wetu muronjo wa GNTV nitwenda kutangira omwazo gwitu oguri izoba ryorwa kashatso nde welba for sanity KISOOSO nashitamira mu mwana wanje Innocent kugira ngo ngende ni mbatwara mpora program ya twire nakora program kwetwa Omushana ubwo Byobutegyeki nubwo rene kurwa nyiciro akonkara bageta Omushana nabageta Omushana gwe Byobutegyeki cyikumayisa ngo tureba Byobutegyeki n'Omushana gutukurebamo tinde kumanya iwe ngo muntu no basa kwa no gureba n'ingurukure mu mwirima kirya hariwe eco cyanje nkawirba ni uri kumanya ibyo kureba mu Butegeki konka program yitu tujeta Omushana ubwo Byobutegyeki Elizoba nyine abonye naha no bareba screen yawe aho muno bareba kandi abandi bija kujana batwegita mpora okuja tugubize mu tugendo mission tuganira umukiro citu ningashomazi gwitu ubwo izoba ryo rwakshatu Elizoba twenda kureba ningashomara amagwito tuziza kugenda turebaho netwenda kuba tureba abakwe imbere byo bururu mu hange rya Uganda binentane sweta aha ba Kenya ningashibye bururu bwa Uganda biruho ntane sochi ningashine bya kano habita nebyagandi mahanga aze icyo kurebera tugamba hari Kenya kuba niyo iryo mu karuru bw'irobo tutkujango baryo mu karuru akwa bakatite bakamanyire bya ebirugiremo kandi twosire kureba system zeze ziba kwana bakora abantu umuntu kutera karuru Elizoba akakujana kenda kumara esande na kataka bazirwe ningashiba cyakabara azo jwe ngo harakuma kutera Elizoba barimo abantu bakiba bagumuzamo bahanaruza tsizigwire ako kagenda kasha ko wahesande je nono ndango bareje kirwe mu karuru ninga ndango bibeje akaruru ebyo nabyo biryaho nabyo tingo ndakubita hatamunonga twaza omakuru machema chagabireho umusandeji turengo mu izobe rya nyuma bazyo hasibiro kutera akaruru ka Kenya ko kuza president omusya kiboko sibenze gambo rujungu abasirikare batira abantu nkezi bakutatire muha bakunangure ko ni ugendo tera karuru phosphore bakuganga no ratera karuru amakuru ago nyumazo n'inyengesho miraha nyumazo ndensho mira mahurire agasha ibizo mwabazyo kandi amugarukosi tubetindeho umunyamakuru wito muri Kenya obena reporting live uko bururu bene butambura imyanya mu karuru katirwe eshaha zawire ndishe myanya kamwe tubakatira ndishe myanya polisi yaje kwatira mu kiboko za gambo rujungu ibindi bintu binji kebyo imivugotiye kuburamo na tarho ngo wakunjira ku rugo mukanwa gahunjira umunyindo ati ninko ko kunga Kenya kazo mu Uganda n'ukahunga mu Uganda kuza Kenya ebyo ebinte byo n'abandi bishana so twina mu bondo bururu oburagende no buterwa mu izwe rya Nchakare nkakisoro nkabuchimbiri nakwa karunu kisha kwa nkaterwa murebere bya biro mu karura Kenya maho kahwireho aka soroti even nakani parisas bobunyo nano bateranye Nchakare yeah so umukarura ka wiro kareba ka hano mu Uganda shabireho abamwe bakaza mu studio kuza kagambo bahindura batiyene mu bitomi mwe hayo pisto kwenda kwita mutahiwe umubento kwatene byakaru eshonga nkezo so twende turebe ebintu byakaru nyina tandikana mwami Obama okujango yanjura batureba kandi oyongere nangwa no kugamba ashonga zikwatirine ne byakaruru nebindi bintu nyamwinshi ebituma tugambaho umaze gwitugwe izo yebare amutekansa program ndakusima management ya GNTV mnonga pastor witselasi tukusima banda bo wakora nabo bari yo kwara za kamera production nebindi kandi umuringo go mutano nyenda kusima abahurikeza na nabarukureba because tukahurikeza tarakureba abakunda GNTV program yitu abafuzi rezana ndabo mutawe no murumbara hari umushobozi mwana wanje naguza cosmetics aho mu kizimbe cyakacuma yanja program beje nagikunda munonga na hati ni mangwaro abantu barukunda iyi program ga amusifu speaker wambarara pore katwire mukama wanje kandi umwana wanje chairman witu wa region ubwo abantu barukunda bushirinsa general muhozi kandi nanuko kumusima bwa tournament zari nategeka ezo mpira uguru kuza kubaho kwagwe mukororiye twabitecyo mu kubanza kugira ngo ubushitinira samuhoza base kutereze cyo abantu babuhwejo abantu barubirizi abantu bakabaye na Kisoro nisingiro abanyamitanganyimba kunda munonga banyana banje ba boda nimba simba ko mutano abo kuba
ari umweshongozo wayishongwire boda zikoremeramo boda zituyamba so umurimo gwa boda mukuru munonga kandi n'umurungi ninyenda kusima bebirore yo kushomba imishenye za forward manyamatafani n'ibindi abona abantu babagize ba TV abo kuba icyo ni ibinimbe gamba kugira mu reports ezindi kuba tundire feedback y'abantu abantu barukwana bagamba uko ahe ibintu murano mutweta mutostinga ngakoruga abantu baterera amasomo ato umanyi barukoruga manyarubaga mu section ziki naho ndukuzamaramwa cyo kubanza nona nitekateka ngo ntubanza ntwe yanjuro kutake yanjuro kukawana ngundana ko muramutse okay ntimasa unabona yaje ko yanjura akutandika muramara atandikira nawe cyo kubanza wajya tuzakuriritinga ubururu bwa Kenya n'ubururu bwa Uganda system okuba kuteza karurako ananabo kateza tukoresha biometrics machines nzizo na Kenya nazo bakora system bakoresa nahe mwiha Uganda n'ibyo system itukoresa cyo kubanza nyenda kubanza gamba akaruru nikamanisa kuko ngenda gamba habururu akaruru abajungu no babandize kutandika ho system yo kutera ubururu itwo mu Africa n'amahanga gandi tukatandikira byo bugabe uko shanga ubugabe nibwo buri kutegeka ubugabe nibwo buri kumanya ukwensera atambure kunka abajungu kubizire baturabaho bo batandika system y'ibyo ubururu bwabaho babwita bajyamo ubururu kuba burungi bushime kwa buri free and fair elections icyo tumasangu ikintu kugira ngo free and fair nicyo masangu tubagira ngo kibe free kandi tubagira ngo kibe free kunka bagira ngo kibe free and fair icyo rukumanisa ngo ikintu free and fair nabahari mechi tashyikiri nina mu twetegereza kureba igiprogram abo kuba hatunga umuyangari ya Kenya abantu barije kutera karuka abonye mwaziyo batera jya karuru tukahurire kavuyo konka kuba rarangirira wasinga kuba rarangirira ruto aba odinga no bakujya mu batwi kuba rarangirira odinga aba ruto no bakujya mu batwi so akaruru kine byako akaruru ni ngamazina gentende muteganso program wazo mazina gentende ushimirwa no ikirizana neberakora te because ncende amazina gazo wagaza mu respecting ncende okutira emichara yazo because ncende accidentally neza ko yindura kwicanga muje hatkazusha ngiye kutira umuje so de akaruru waza kwihandisa kupikinga nomination forms kuza mu campaigns ushimirwa nangu it is free it must be free and fair election hata nga Kenya so hati ndakamba ziko bazi ukashaho kigambo friend fair nikibaye so free abona ndafitira karoye kundira batakujemire kandi nawo kuzakatera na batakujemire kandi atine cyakwiri is it umutekano sa program free nicyo nasangwa karuru akora kuza kutera icyo kubanza ushimye kubona ubutagemerwe katera konkano reba hato burubu twirogwe birebe abantu abingi bakazakintu cya actually intusheda commercialization of politics amona naza kugamba ukavuga kasente actually this muramwa tugura umuga kwate opposition ninge FDC ngenare why because abe FDC bari mu bururu abe nare baburumu n'abantu baburumu so obururu abantu abindi badufite commercialization of politics abantu nibaguze obururu hati umuntu nakwata karuke akakubendeka mutambere myaka 5 akaguza shinjuru akaguze 12 akaguze 13 ati nico kurebera in statement yo wakoze ruti Kenya abantu abindi babaterera obururu yes kama batera nakwerezo mutwaro gwesenti akaruru twiceza n'ura akaterera n'isusu hatu kandi n'ura akaterera amwe ntibasangu deka now nucyo kurebera amahanga ga Africa mingi
tukazo multiparty disputation amahanga minja ga Africa konka amahanga gamwe gakaba gatakabire ready zo mushonga keke hatito nka Uganda urugwitu bwa Uganda n'uburundi kucyo bwake abo kumutekana sa programu ebwanga mbere bibiri Kenya ati kuzabwamba TV iwe niwe uko bimanye n'uti imbere konka nyenda kugambira mu Uganda itwatse kutwamanyere umuntu wasingira karuto right kugira ngo ushanga gwihanga nonda kugira ngo wagamba mu kwesa biometric machines tuko na Kenya na kunu zona zo mukozesa so eza Uganda za kishosta za nanga za Kenya no Uganda ko mwamanyere kugenda misho right now itwe ka Uganda system hari amahanga okushanga system ya verso nari bine bigenderwe bindi because how can you say nonda kurangira umuntu wina wiki yone bero mushanju no baraki oire district zinga no baraki so ncho kusimira ka Uganda government ninyenda kusima Uganda government ni electoral commission ya Uganda na government NRM na president Museveni abo kugira ngo itwa tuteza abantu mutwe na no kumusima habwakiriya nani ndeba makuru aha social media abantu binjo kabere bagira abweti Uganda ombire bakaruru internet manyabiha shoti yabeshonga gwihanga internet yabashatse down nobundi sometimes bemuza why now this is augunomwana wanje amono ninyenda kuchobora abakurebe GMTV Ngunyowe I'm actually disappointed. Ejesumu njina umujereba abakureba TV. Abantu omuntu naronda zarat ezuru kumfavoringa wo cyakwagera azita internet. Ayereka turuto yasinga district emwe abta internet haturuto yasinga. Aba Odinga atsinga kuriya no babto nguri yasinga elect abakubaro burura bakuru kubaro bururu batiriyo bakompilinga results right batiriyo babara ababaza social media bo nubabaherekere ngo muntu yasinga ekindu kugira ngo nicyo kureto buzo umihanga right abo kwa aba tibine right you have absolutely no right kugira ngo umuntu yasinga karu imabaza social media ikinte cyo mucegendeseze kandi mucetegereze ibode yonke kwicizwa kuteza karuru niyo yonke kwicizwa bakabara no kurangira wasinga nabwo actually ngenda kuyaho byone bisibirene byeraba mu manyaruto manyodinga no Odinga takasingire naruto takasingire n'umutegwa kurindo ruzaratsi ezere final ezukushembayo nizo kikacyabiri waho mburura oborgire kuteba abantu bona bajagara banywantu wanupu muruto ngo FDC nguyage ubwo kari nabanda tumurindo ruzaratsi ezukushembayo iwe nono kimanya bwene kugira ngo barinde nguruto yasinga karuru nubwakuba Odinga turinde ruzaratsi ezukushembayo yoni ni inchizana na n'byakativo akakura karuru bari umwana Obama kandi Obama akaba president w'Angeri America atari Obama ubu akaba president w'Angeri America so nani ngambizi na zina Obama nimbani ndishite samunonga mani ndinamira kwani mbani nteka maka his excellence nubwo nataryo ongiri zina reruho nizina rango munonga akatureba mwami amoni kujango yanjurira bari kutureba nango no kugumiza no kugamba hamuramwa obare munongo mtebekana sa program abarebi ba GNTV n'abahuruza ba GNTV masiba kuronje amazina esigoma monero barema enzarwa ya karamurani ngoma kabura town council umuhagizi kana mwebemezo mu kibena CFDC nanye kantu wari mushogo sime hola barebi bitu imanya Reverend Fred na family members n'abareba
kandi mbasime ubuzima bw'ukutukunda mukaguma mukutureba mukatwamani kaba kampuzi bariyo bareba badora na grupu badari yasabana banje abajo bitu barwampara bakabeja nabo ni mangu bareba program kandi bari following amuno kandi ntwaramusana nyasime proprietor wa GNTV nabo kuteka munonga akaturetera TV kandi ubu tukazo tukegesazanaho n'abataye bitu burinjera twari kushasha kwanje kandi okushaba kwanje rahangamwe amuyamba kirejuba umwami Innocent awarijo suspect nari host witu wa burijo Innocent aho rishware. We miss you and we pray to God that he heals you very fast. Kandi narahangana kigamba nko bari babiri nari bashatu baterana na mukushaba ari yawe cyakwe. So binyino Obama na KISOOSO icyo twashaba ni maranga yacukura munonga tukora. Amen. So twagaruka muramwa. You see Kenya katunga independence rukumirwe na kagane shatu. Uganda yatunga independence rukumirwe na kagane ibiri. Bakubanira omukubano gwa kuditazi manyachi. So around 89 bafuna emeritus president late Arap Moi. Ya bakarakate myaka 24. So ko ya mazire kaya kumibiri biraho yabagamba ati kozire bikorobero bingi opponent wanje ngibi bakutwara Uganda bena nimbashaba nyo mumbe bintu bibiri Austin Soma Miro Odinga atazo mukaruru kandi mumpena presidential privileges mpumuri. So kuba mwikirize kolebyo yahumura yataho uhuru urakataka ize myaka abakirimanjaro na abatukana na Kenya Mountains bamjyango pana toka ize myaka tukuteje kwa siye myaka 15. Uhuru yazoko yastama yategereza ko yakiza 5 yagaruka bashamaga mwanzira munakuranyije bamuhatamuzi ibiri imyaka 10 mbona. So kandi wari umucishogu nsima wa Kenya kandi nsime no namuzi uhuru ati akone mwetamuze yako akozero Byobutegyeki kurangwa kahona ringa wa Kenya tamuze ibiri yakora ki yaztegeka tibiri nkibi ya Uganda ebitware biromosho mwe narisho mushijo mwe mushamukuru akwetoro lihanga kushabatamu ya muheru akajikwata myaka 2 okubuza kujangwa angura inamani kunkamwe bakwijuka ngwitigambe yacho bize 2021 akakushaba last term of office and of which term of office last term of office ya semyaka 20 egiziro ndije na etakazireki etakakozwe. So tija chukutwara on politics. So urukuba amazire kumusinga 207 when no which in song Ruto because Ruto no ever running metwe by Tawand haba makabi yokinji kaza no ICC International Criminal Court. So kajireyo abakenya bagaraka drawing board baba guys look to kufuna Kenya Ensia which Kenya Ensia Kenya first getino mu Uganda because to Uganda first because abakwebembera patriotism ntwara no mshogo ngambera barebe n'abahurekereza ngo patriotism nari okubo munyihanga nka Uganda tisho umuntu baza kurishomesa mu class kuko tukushoma 1 2 plus nozarwo mu Uganda okurro mu Uganda omanguryo mu Uganda you have to attend, I mean you have to respect
always due diligence ebintu bya Uganda nkihanga ekyo tukwetagana kuzomu kalasi kudati kuchuma right, because that is a God given right onka itomu aho mu Uganda no take up patriots mu case causes haza cyangwa bashita center za government okubribing emitwe y'abantu ngo baba orientinga mwenu baba igura honka chenka misho kunkeba kubigura kacho misho in fact ngo ekikusinga kunyiza munonga kuba kurugayo urangwara DC bankita koko ukibakirugayo urangabana zibarirayo cyangwanzi urangu banyagirenga nka sente zawo so binji so yera kwecho kurebera now nkari two kurebera ura two echo kurebera Kenya Electoral Commission information nabajeta independent electoral board something Kenya yara disa woche now bo echenja ure chibine aha Uganda yitu Electoral Commission chairman wabo n'abakozi babo nabashabo mulimo barondwa aba Kenya kandi to bitu na appointment sure yes abitu na appointment kuba chairman all right then abandi barabum process kungana bwe bateka mabo kujya nguyangati ejo patriotism ibo kushomeza rim patronage rim tribalism n'ibindi bikwiza muko as a corruption forms ushanga amon aine abaire bachiya yecha inerwa ampara yaje ati mutu wa Obama tinda kugira ati ninga no mutabana woa utwaherezo bwa returning officer ninga president nakala ninga presiding office kandi wona aza kutukorera ki kandi yo Kenya cyo tizire ki tishiriyo because oyino kusavinga bakama bawe in fact ekitule tukugambira abanya Uganda ngo amono mwatera karura kazomu kanso ninga kazomu parliament timu kama wanyu wabatezi bakaruru kurekima abatezi bakaruru nimwe bakamabe if akarukanyu kinefali ninyenda kubuza ikibuzo kimwe mwami amoni notekateka ngo Kenya kubarabe bo no barabum process yo kuronda orayo imbere byo bururu kandi Uganda bakwa pointing now tujengo hati president wihangeri ya Kenya Omushana obe yatesimbire mu karuru nikimayisa ngo ine authority yo kubasa kugira ati imwe mubase kugira mu favoring Ngoria abaro yasinga karuru nikibasa ko no the system ya independence of the you see